ingoma esihlala ngayo ke uhlelo lwethu uhlelo ngisakhumbula salibonani ihlobo zami izindano zonke zomhlabelo kuze ngathi isikhathi ngihamba ke Lobongs ubongano wakosibanda sabakosibanda sobabili ke lapha ke asikhethananga phela hayi but lulwazi lento yangikhona siyalibikelela ke namhlanje uhlelo ngisakhumbula yes ibonga kakhulu nelibhala ezincwadi ikakhulu ke abazimiselayo ukuthi basincedise lokho simelele ukuncediswa yini siyabonga Ntombi Zodwa Moyo kunjani Ntombi Ntombi Zodwa Moyo ubhale ngaphi uthi sakubona chisa ke lobongane siyabonga kakhulu ke Ntombi Ntombi Zodwa uthi mina ngizalela ukubulawa indawo yokuselobhela West lapha ke engikhulele khona ngithengile 15 years kwakulobhuti wayesebenza ngikhaya wayengugarden boy nguye ke wagcina ke sentshontshela ngithandana laye wangiqeda abontwana bami mina bengifunda ke Townsend High School abangani bami bemali ukuthi ke ngijahele endlini ngoba ngangijaheke ukuzobona ke uDumo wayesebenza ngikhaya wale jaha lami nxa wethethiswa ngawo ngumama lo baba esebenza lapha kodwa kwakungithinta ngoba ngaze ngikwazi le jaha yena ke bemdala lama 35 ngaleso sikhathi wasebenza kanjalo ke wagcina sekuphambanisekile sengizithwele wachala uvalo ke lapha nami sengiqasa ukuhlanza bambuza ukuthi mama ngidleni qasa bathethe inyongo lena isithi ngingavumi ukuthi ke sengizithwele usadinga lapha engakhipha khona ke isisu kwabhetha ke kanjalo ke uanti babuya banithatha bathi bamba amabela wathi amabela akho wayengananje wena umele uye testwa sambela eclinic eMagwegwe ngamtshela ngathi sebengisa ke eclinic wabale kanjalo ke uDumi wadla phansi wanyamalala watholakala ukuthi ke I'm pregnant ngase ngisiyabhala ke i-O level yami basela lapha ke bangithatha ke umama wangichapha sangibulala ngacina sengikhuluma ukuthi mina ngibhudo osebenzayo uDumi lo babesithiya thina sobabili lo mna wami lalo bhuti yasebenza ngoba umama esithi wasesikabafuni ukuthi bapheke lo baba so kulomuntu ondoda wayenguye izinto zengadini sometimes ecleaner lendlini so sasala la nxa behambile ekhaya wagcina sokusenzakala okwenzakalayo wabale koduma nyamalala ngasala ngizala ke umntwana umnyaka ubunga 2005 umntwana nje ngikhuluma nje ke chisa owathi umntwana ke uyabe thena you 15 by 20 calculation 15 oh okay 2005 ubale lapha kuzokufika lesisikhathi ukuthi leminyaka 20 years ngomnyaka ozayo uthi wena ngo15 March yabe kwanza 20 years ngibulhlungu ngento le uDuma wabaleka angikwazi ukuthi ngangazwakalela ke eGoli abanye bathi sowafa kodwa uyaphila umntwana osekhulile selijaha elikhona mina ngaya ngisake lapha ngicina kangisekhaya ngazo supplement akomanje sengise South Africa lapha esengizama ukuphanda ngisebenza khona ngicela ke ungichallenge izingoma 15 March kuthi yona liviki ezayo kwanza 20 years kuthi sele 20 years umntana wakho siyabonga mama uthe ngicela ingoma zika Vosiximba nxa ungayithola Lianet egigini ikhona egigini ngeke ngayibona lapha ke uVosiximba sichaleke wena mlaleli wethu osibhaleleyo namhlanje kulelo hlelo ngisakhumbula Ntombi Zodwa Moyo egigini abafana belokeza lwazi izintombi zikwahla amakhehla izintombi zikwahla amakhehla abayekele sebona ke abayekele sebona ke sebona ke sebona ke sebona ke sebona ke sebona ke oye mama obibona ke oye mama obibona ke ola di ola le ma oye ola di ola le ma oye ola di ola le
Umntwana esidala isalukwazi egigine vidana sesikhohlisi. Ingane ngabo wena usisi wena udansa kahle kunabo bonke la emjondolo. Sekuthi angihambe nawe manje eTuskot. Aza sesule ngedwa ebusweni umntwana isalukwazi. Kanti kodwa iwiki lesekhandini wele sezimhlophe uhubu. So dansa ke nesalukwazi sihlanye siseswe phansi. Kanti umntwana kanandaba ngabo nalomboqwana. Ugaqela upeni wako nje ngoba kuumasende kunejoyi. Isilima somfundisi owayedla ugabini too much uyoshumayela esontweni akhaleka amakhosikazi ngoba wothathekile kanti udakile wakweleta ejointini samgabi isikweleti wafika unkosikazi esontweni wathi esayibiza kujwani 15 walunguze efasteleni kwecela ngisize ngo-7 wamagabini awuhlukane nalo 15 wakho wathula wambuka phezu kweyibuko wathi hayi permit wamgeza ngesini unkosikazi wafika ngalo ibhayibheli wathi ezwakala wayiseshinde engekho emabhayibhelini. I'm very kind and rich ngizakukhokhela nkosikazi bakhohlwa nje ukuthi uyifunda phela ngoba yikho emabhayibhelini. Wathi unkosikazi nayinhlanhla bakwethu sezopholophita nangesholishe kind labukile ngalesonto labonda ikonto emdisturbayo lenyukela ngenhla lambona unkosikazi ngaphandle yethuka laphuma la kuyena umasenzeni wazosihlasela esontweni. Ile ndoda yathi kumali yami kaGavini uselibele John 15 anginasikhathi saleyo nto mina kade masopokela le mali ngane kabi seliyaphela isonto labo kuphela isonto la ifaka le ndaba ilungu wasihlaba umfundisi unamanga lo nkosikazi mina ngathi thenga amawindi aliyangami yawiswa udimoni inyoka wathi omunye unkosikazi yazi nababa ngizengidinwa kabi lo nkosikazi ngeke angenze lutho ngibanjwe yilona ngoba phela kuvosiximba ngoma sithi egigini sithaleke ntombi zodwa moyo thobo thongisisileke ntombi zodwa moyo suka lapho kuntombi zodwa singena ku-Ian Komazana. Ian Komazana uhlelo yilo siyakubongelela. Ian Komazana uthi-ke iminyaka ka-1998 angeke ngafa ngawukhohlwa. Nyaka 1998 ke kwakungoJulayi zikuNtulikazi 7 July ngomnyaka nalwana wa-1998 lapho bengikhona ke ekhaya ke eGwanda khona bana emajawundeni ngisuka ke eNtepe ke ekhaya. Into ezakalayo ukuthi kwasuka kwaba longazwani kwemdeni wakulokhulu wayehlala eduzane ukuthi ke Udube lo gogo umamoyo kwakungabantu abanganithiwa abaziphathanga babamba ke into zemithi. So into enzala emsakazi ke kwaba lo msindo ku-gathering ekhaya wagcina ke sokuthethisana abadala. By then ngangile 22 years kwalisana ke umalume laphana babesithi umama uyancindezelwa wasebuya ke lo mdala kuDube ke esithi ke umama ke uMagumbo yinyoka lapha ekhaya nginyola manga too much bafuna ukuthi mama wakhala wazowela phansi ofenta. Hayi ngamkhangela ke baba ngagcina nje umphini wehloka ngabe ngibuya laphana komalume sebesilwa la lo baba yikucina mina ngitshaya ke umuntu lwana ngamshaya ke ngamxotshanisa wela phansi abantu bahlaba emkhosi ngamtshaya ngamdabula ke ekhanda ngamvadlaza wafela khona phana on the spot. Ngasuka ke sesithi ngiyabaleka abantu bangixotshanisa bambamba ukubotshwa kwami ngo-98 ngoJulayi ngafika ngathathwa ngagcina sengobulawa eKhami prison. Ngemva kwesikhathi lathonsiswa ke icala ngomnyaka ka-2000 sengile 2 years ngisejele lathonsiswa ke icala ke High Court yakobulawayo vele abantu basithi yaphisa isigwebo sentambo hlanhla ngagcina sekuthiwa ke
ngiyapika 30 years ejele bayephula leyo minyaka ngagcina ngihlala 15 years ngaphuma. Yebo Dube kana ukuthula kodwa ephoxa umama ngesikhathi sejele umama sale sifa umama ehlupheke kakhulu angilahloba ngilani sengilapha ke South Africa inkomazana uyene uthwabulala umuntu kwakuliwa into amagathering emdeni livela ko right cina kuchana cela ke ingoma eyayichisa ngesikhathi ngibotshwa ngangizwa phakathi ejele kwaphana ingoma entemba lawo yayithanda chisa ingoma leke ihluphe kakhulu Woza Africa nasi ingoma yakho ke Stokfela vela Woza Africa nawe tshwala futhi lobutshwala mncane bafowethu mina ngaphuza bonke semthenga ukuthi poporopo kulethanga lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonselena munye umuzo notshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani ngibonselena umuzo notshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngofela etshwaleni kwenze njani ngibonselena omunye umuzi futhi onotshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani ngibonselena umuzi onotshwala hayi mina ngofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngofela etshwaleni kwenze njani awungitshele wengulube encane yini le bayifaka etshwaleni sengisabathe ngiyabeka utshwala lutho abekeke noma ngithi ngiyabuza kubantu abazi lutho wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi mqombothi engaba uxova waze wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi mqombothi engaba uxova ngani wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi mqombothi engaba uxova ngani wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi mqombothi engaba uxova ngani kahleni bafowethu yini njalo nje mengizophuza la ekhaya lo mshini uthi nca yini lethi nca lo mshini uyakhuluma madoda yini lethi nca lo mshini uyakhuluma lo mshini yini lethi nca lo mshini uyakhuluma madoda yini lethi nca lo mshini uyakhuluma yini lethi nca lo mshini uyakhuluma madoda yini lethi nca lo mshini uyakhuluma
ingoma phela ke Wars Africa ingoma esithi istokfela yachisa kakhulu ke le ngoma lokho ichisa la namhlanje ichaye ke ubonga nengazala kodwa ke lokho ejayiva la uyajiva namhlanje ngazala le ichaye abantu babuza ukuthi bona ngimani nga 2000 yebo 2000 yeah so that was my 2000 njalo phethe ke Sam suyo inkombazana sakho samkeliso mpunzi unjani samkeliso mpunzi mina ke bengihlala ke koBulawayo ngikhulele endaweni okuthiwa kuse Queens Park khona phana ngafunda esikole okuthiwa Northley High School ngaphela ngizofunda ke Foundation Technical College Foundation into khona ukuthi ngaleso sikhathi ngasuka ngase ngithandana nomunye ke ubhodi lo ubungumnyaka ke ka96 lami ngizizwa njana ngiqeda ke Northley vele ngizibona ngathandana no bhodi besenza kwe Edgars ngoba ngangibone ngisiyabhadala iaccount ngikhaza sithatha ke iaccount kwe Edgars empahla lo bhodi ke sahlanyisana kwafika ke isikhathi sokuthi nasengivelela manje problem ke kwasuka kolonye ke umngane wakhe okuthiwa nguAlfred umngane wakhe like wayebhoza kwamagama yena ke wayesezi apprenticeship babe ngama best friends bezana kakhulu so bajala ukuthi bamphelekezele bonke sigade umchopha babuyele Alfred wagcina sithi yena unama feelings for me ngabona ke kunzima ukuthi ngenze njani kodwa lami ngadevelop ama feelings for Alfred ngamchiya ke umzi engakwazi satshontshela ke umzi njalo ke Alfred wagcina siloba lo ukhwele athi wena usuvela lala lo mzi ukuyamzisa ubuhlungu so ngathi manje nzenza njani ngoba ukuthi ngale uzaba kwazi ukuthi ke kukhona so mina ngase ngibuza wasengibuza ukuthi mina uyakhwelisa inqanzi lamathi kamzi ngathi manje ke yena wangikhombisa usasa wahlupha ke lo bhuti wakhathaza silokho ingane yangincindezela wathi ungangala ngiyakubulala so ngaqinisela ngani ngilesithembo njalo ngabe bonke bezwanana bathandana kodwa umbona ukuthi ke uyamtshintshela kwathi ke umnyaka sesingenile ngapha sokusiya phando 2000 nearly 2099 sesilanda ke millennium uAlfred wasezama ke uganga wathatha ke ired poison kwamagundwane ezama ukuthi afakele idrink lana kwesothiwa mina ngibulele ke umzini wakufaka ke lokho ke drinkini inhlanhla kulo sisi omunye khona wanjela ukuthi thatha idrink la ulahlele khatshana sayiswapha la idrink safaka idrink ngela engafanga lutho wanatha ke umzini sahamba Alfred lokho ekhala ukuthi umzi yathi konke right yini elokho embuza ethi right yini abona umzi yathi ngiright kanti wayifake poison uthe sebona ukuthi sehlile kunjalo waseqalisa ke uzama ukubulala mina wathatha sangena egangeni ni part we Source Town egale lana wangisa ke egangeni yenenza ngisiyathandana wafika laphana ke wangishaya too good engihlabala ngogodo esithweni sami wachiya endlimazile kakhulu nhlahla ngakhulu abanye baba samangale emapholiseni ngathi ngaqama amanga ngathi bese ngirepa egangeni wabuya ke umziye ufuna ukumbulala wabotshwa ke uAlfred wagwetshwa nga-attempted rape wagwetshwa 4 years angeke ngakhuthaza isikhathi uthe phuma lapho wahle wanyamalala kodwa into eyenzakaleyo ukuthi ke sihlangene ngo-2021 okwamanje sesichadile mina la uAlfred ngicabanga ukuthi ke la eselabantwana lami labantwana umzisi ehlukana ngicabanga ukuthi vele ukuthi sasidalwe ndawonye ngilaye lapha ke eCape Town mina nguMrs Dube Chisa ngiyabonga ngimsamukeliso hayi story sakho senzima indodoko ibophisi yake yazama ukulimaza nayo ke singiloko ayikhona man nangu ke sengunyonke umkakho namhlanje akunamuntu angacabanga ukuthi kungenzakala lokho ilohlelo ke ngisakhumbula lapha ke si live your page love page lethu phela and like it khona wathi kuchale ingoma laphinda ichangane laphinda sichaleke wena samkelisa
uPheni wakothe uyamthanda nansi ingoma yakho. Noma kanjani Ngoma phela ke
lapha pheri ingoma ethi laphinda ichane sichamele samkele sompunze ya laphinda ichangane behlukana wamhlaba ngenduku wamlimazayo samezwa linyazwa ngaphambili wenza yonke into behlukana samezwa wayenda wazala abantwana layo Alfred wathatha babuye kathi sebebonke sebehlala bonke sebethethene njalo anyavuma abanye abantu babenzele together indoda mfazi sebele indoda lomfazi athi senginkosikazi wakhe okwamaqini semthethe futhi kunzima sesiku Malvin Mpofu mina ngithanda ukukhuleka umdalo wami uNkulunkulu wami osezulwini ukuthi ngithanda ukuxolisa baba mina bengivele ngumuntu lwana osebenza kakhulu ngisazi iBhayibheli ngoba ngilazi in and out iminyaka 2007 ngendaba yendlala ngagcina sengilisayoni sengichaya ubuzayoni okunzima lapha ngithandazela kabantu kodwa into engiyenza ke chiza futhi lamangabe ngiyenza iresearch yami chake research ke ngithola ukuthi umuntu ubulawa yini abantu bathipile phela ukuba convince ukuthi ubatshela abafuna ukuzwa bengakuzwa lokhu bayajabula kakhulu utheke abantu sebenjalo ngayichaka imali lembuzi ngiselapha ngibhoda kubolupani kubo Plumtree ngisiza kubulawayo abantu engibhadala la ngenkomo ngoba ngangikwazi ke kudlala ke ingqondo zami idlala ingqondo zabantu psychology bengichaya mfana wami sengumfana kona namhlanje siyabonga Malvin mfana wami ubhuti wami yibo Malvin uthi unjalo umama ngangilala labo ngisenza ngixabanisa izihlobo labangani ngikhomfesa kuwe kodwa ngikhomfesa komunye umuntu ngixabanisa izihlobo labangani batshela ukuthi ubani uyakuthakatha ngoba kwakulula ngamfika nje nxa ngifike emakhaya ngihle ngidinga information ngabantu bonke bangitshele sengiqalisa kuprofet senjabo prophet bami into ezisubuhlungu ukuthi ke kukhona ke abanye abalimazanayo babotshwa ngendaba zami ngibatshelile ukuthi ubani uyaloya kungela into enjalo ngizama ukuphila mntaka baba kodwa ngamane nje uthenga indlu yami ke endaweni okuthiwa kuse Bellevue kobulawayo imali yabantu kwase kusenzakala ukuthi ke lo munye umama engambambayo ngangithi mkhipha ke ubudimoni bakhe wagcina siyangirepota ukuthi ngirephile kubaleka kwami ngahle ngabona into umphako usuphelile lwana ngasenza la assistant wami agcina seconfess ukuthi ke besidobha inyoka egangeni sisifihla sibe sijikela ke endlini yomuntu engabona sijama salamusi yethu wabasifaka intuthi beningi bese ngikhipha ke inyoka ingene ngaphansi kombheda bese nxa sesiprofetiza sithi ke sibiza ihlobo sithole inyoka ukuthi umuntu uyathakatha kwenzeka ningi kanye lendwangu lenkawu lenyoni izikhova bese singazigola sigcine kahle sibopha umlomo ukuthi singakhali masifika ke ebantwini yikho into yakhona besiyenze ebusuku kakhulu ukuthi abantu bengabona ukuthi yinto sikujikeleyo yimi ke Malvin Mpofu iminyaka lebe imibi kakhulu kodwa kathesi ngiyaxolisa uNkulunkulu uchisa sengiright ichurch ngachiya angifuni ukuzwa ngalutho kodwa uNkulunkulu ngiyamesaba ngiyamhlonipha ngoba wangiseva ngaphosa ngafa ngiyaphila ngilapha ke eSouth Africa asozayoni mina ngangizama ukuthatha ke ama chance for asibana cala ngangijaji labantu bako bangangijaji ngoba kwakuzama ukuphila Nkosi yamakhosi anilezwa lelithanda into lezi zemithi lezi ekela sikuchale ingoma leke ethi nensidade njengesicelo sakho Splash uthi uyasebenzela kulomuntu okwazi ukuthi waphila njani ukhonfesa kimi kuphela utsho njalo asazi Malvin nensidade We are leading where you belong, but it's next to our side.
Siyahlala zayo ingoma ethi nesithathe eye for an eye nguDan Chanda. Wayesenza ke imhlola lapha kuDan Chanda ingoma ethi nesithathe. Uyizwa uhlelo lisekhumbula ngaMalvin Mpofu. Sitshela uMalvin Mpofu ke yamazweni efekile abantu badliwa bakithi. Bakhethiswe inkomo, bakhethiswe imbuzi, bakhethiswe inkalatha zemali. Nangu Simi Mlojo. Simi Mlojo uthi ngibhala ke ngise-United Kingdom uhlelo ngiyaluthanda. Sicela ukuthi sike sibuye lathi zokubukela usenza e-studio. Khululeka Simi ubuye uzoyenza lathi lapho. Usimi uthi ngithe ngifika lapha ke-UK ngo-2004. Ngihlangane le jaha le-Uganda. Ngahlala laye kakhulu ke othiwa nguSteve Mulungane. Hlale lo Steve sihlanyisana. Mina ekhaya ke ngangivele ngisukele ngangentanga kodwa ke lo mntwana oyedwa. Sahlala kwesikhathi eside sagcina sithi yena somele siyakha umuzi wethu ke e-Uganda. Afika ke Uganda ke amakhaya khona hayi bakithi ke chisa thina singcono khatshana kulabantu base-Uganda. Baqasi kwakha indlu yakhe amazenge bemangala besithi umuntu ke ozwayo wathi yena ufuna ukuthi ke angijiye kwale ekhaya ngisale. Ngasala ke ekhaya kwale Uganda umnyaka ube ngo-2009 okweviki ezimbili. Uthe sebuyele ke umfowabo wabuya bangibamba ngenkani wangirepa. Ngasola ukuthi ngenzeni wathi kwakumtshele ke umfowethu uzazibonela uzakwala njalo ke lapha awuphumi ke e-Uganda. Ngaqinisela ngangemaphoseni ngazwa ngingcolile ngase ngicina sengisiyagada sengibuyela ngoba wabuya futhi kwaze kwababili kathathu ezihamba nomunye bayenza njalo bobabili ngizavuka ngihamba ngabuyela ke UK. Ngamkhangela ke umkami ukuthi ke ngumtshele ke Steve ukuthi ke into engenziweyo yenziweni. Ngesaba ukumtshela ngathula kwaba imfihlo ngahlala ke isikhathi ngakumadokotela hayi ngatholakala angilamkhuhlane. Kuthe sokuya ngesikhathi omunye umuntu ekhaya waqalisa iruma ukuthi ke bengilala lo bhuti wakhe. Ngithe sengivukele ukuthi ke ngumtshele ukuthi kwenzakaleni wala watawula bhuti wakhe ongirephileyo kuthi ukuthi ime ngafunayo wabuza ubhuti wakhe wabe sikhokhona wabuya yedwa kimi wathena ucela ukuthi ngilale laye. So ngiyaxolisa mina wami umfazi lo wasomfazi awangizondela ke e-UK njengoba sesilomntwana one wasecina ke sehlukana kanjalo. Angeke ngisikhohle lesi sikhathi sika 2010-11 okwaba le divorce eyabanzima e-UK. Khathesi kunje nje ke bagcine sebeloya umntana lo ucina sesiyelele nxa sihambe ebantwini bathi ke uloya khona le Uganda. Angisaye e-Uganda anginandoda kodwa ke akula muntu ongikhangelayo wahle wangigubuzela akula muntu ongishelayo futhi lama ngisela ndaba akula muntu wathi kimi. So ukuthi into ayisithi uzayenza iyo angenze yona. Ngicela ke izingoma ezilandelayo. Kuthiwa siyadinga khona ngale ke wayezama ukuthi ke athole ke indoda. Into ezizweni leke khanye ke kuba nzinyana ke. Hayi ngabantu abezama ke inhlantimende bendile abanye abantwini bezizweni labo elidaba bezizweni jo bathethwe bahlezi kuhle khonale. Uthi yena ke akusela lutho lukuye akula muntu omfunayo kodwa akula ntanga yezo zahlalela ke enjalo. Ngicela ingoma Soul Brothers bazabuya nxa ungayithola ngingajabula kakhulu. Soul Brothers ubazobuya sichala ke wena khona ngapho dadewethu Simi ingoma evela ke Soul Brothers amasolo lo David Masondo Moses Gwenya bazobuya. Oh, baba, be, tu babo, shiwe, izingane, selizo.
ingoma ke mnandi evela ke ingoma emnandi evela ke ku Soul Brothers, ingoma yasithi bazobuya. Sabona uyaphuma vela ku camera kose ngubingeleni, buya ngubingeleni. Mana bana ngiyabuye. Si live laba hlala phara. Yeah, Benjamin Dube. Siyakubingelela kunjani Benjamin Dube. Sesiphethe ke yakho ke incwadi. Ziningi incwadi ziyabuya lapha. Benjamin Dube uthi ufuna ukukhuluma ngesehlakalo ke kaMalume ngangumthanda kakhulu ke othiwa uMatthew Ndlovu. uMatthew Ndlovu thina sidabuka ngapha ngasegokwe kweChiria. Usuke wasegcina ngumuntu othandana lo nkosikazi womnikazi. Bahlanyisana kwesikhathi leminyaka ekhuzwa ngomama, ekhuzwa abantu bonke ke. Kambe ke uthe ngelinye ilanga ke uMalume nalo ke baba wagcina ke senamathele kulowo mfazi. Indaba ekhona yahlupha abantu bagcwala bazobuthana wanamathela kwabanzima babuya abantu ngoba la ama-church behluleka. Umnikazi womfazi besenzela eHarare ihlala edziwa lasekwa waze wathunyelwa ngikhansile ukuba nayithathwa wayahala ukubuya amalanga amabili kwathatha amalanga amathathu endlini ababekuyo kwakusesabeka vele kwangasangeneki ngoba babezingcolisa bekhona phana yonke into bengasukumi. Wabuya ke lapha ekhaya ke umnikazi wafika bamncenga le nduna yambona yakhuluma laye wala yena wathi kazi lutho kafanga lutho. Wagcina ke usasuka lo muntu wathi kukhitshwe inkomo ezingu-20 ukuze babakhulule. Hayi baqoqana njengemuli ngangele nkomo zami ezimbili azangazithathela ngabadala bahlanganise izinkomo bamnika lo baba. Ngemva konje kwensukwana ke wasebegcina behanjiswa ke esibhedlela eGokwe General lapha bahlale khona 3 weeks lokho kusala kwaze kwathi ke ngemva kwesikhathi ke baphunyuka waphuma ke lo waphuma lo wathi wachaphazi wadla phansi wanyamalala. Kathesi ke abantu abalankomo zanceda yena uzithulele simzwela ke eBotswana asikwazi lo mama siwagcina siwashona wakababalwana. Thina wethu uMalume ukhona ngale ke eBotswana asikwazi ukuthi uphila njani kabhali kafoni kodwa bambonayo bathi uyaphila. Ngeke ukhohle lokho okwenzakalayo ngaluza ke le nkomo kuganga ngobomalume ngisakhula la muthi ngikhulise ngibe lento zami. So bathe beze njalo ke esebanjiwe ke wehlula indodana siphiwe inkomo lezi ngu-20 yasisiya bachela ngumuthi lo ke kwasekukhululeka ikuphunyuka kwababa lo sesiya ke ophuma ke elizweni ohlobaleka ngemva kwalokho wachiya ke umfazi wakhe lapha ekhaya wagcina seyendile laye. Into ezakalayo ke lingakhohlwa bakwethu into okuthiwa lolunyoka lukhona mina ngilazi ngiluqonda ngoba ihlobo sami ke saphoza sakogoqwanyawo kodwa ke lo mfazi ayelala eswafa libe lekubona ukuthi ubunzima njani. So pasopani lina ke elibhayizayo kangaka ngicela ke ingoma ongayithola khona phana ke ingoma evela kuMashamplani Bongo Mafi Mawilisi ikela ngutshalele leyo yathi ufuna ke entembo banayiza njalo thathi isigubhu. Yeah. Uzokuzwa umlando
la khaka senwa moro mpuru ba retse mmangwana o para phapana nna ke motlana ga ke itse sepe botho go putso ba lekile ga retela ntshifetso tlhoka la tsela e motsopo di ana ka tsa tlholo tsela khopo se ja mephato e tsile le tsholo bo morwalo se le dirwa fela but this here motswako is wicked tarantella I keep right back like a tarantula listen just happy se rapa resi go ya botsetsi ba lela se ana marena go ya bogosi le bo se mamba ipala mabalangwe bo mankge maitsana pe opela di komarungwe That is cool. Os pais os velhos. Esos velhos falam mais pexos usa. Usa o mundo mula. That is cool. Os pais os velhos. Esos velhos falam mais pexos usa. Usa o mundo mula. That is cool. That is cool. Os pais os velhos. Esos velhos falam mais pexos usa. Usa o mundo mula. Yo, that is Gugu is from Dara. That is Gugu is what the mama. Tina Siaki and get Goma. And now we style just rough like so. And now we part and tight like so. And now we style versatile like so. The mama, that is Gugu is from Dara. Niti ho osanawe utati skupu wema weskupu wema uzo uzwa kuti like asishaya kanjani oh mama mama Niti ho osanawe utati skupu wema weskupu we uzo ukuthi like asishaya kanjani wema That is cool. That is cool. Os pais os velhos. Esos velhos falam mais pexos usa. Usa o mundo mula. That is cool. That is cool. Os pais os velhos. Esos velhos falam mais pexos usa. Usa o mundo mula. That is cool. That is cool. Os pais os velhos. Yes, ingoma sithi thatha isigubhu ufake ezozwena uzwe ukuthi ke kumnandi la unjani ngendlela ethathelwa ngayo le ngoma ungamangala ukuthi ke abantu inhlamba bezazi besifaka hlabela izinto thathayo lokozeni hey wena ayisim bese tshela Benjamin Dube wena sibambe ke usihle ngumcili iqina thunjana lethu ngiyogcina na sihle unjani sihle ngokubani isimo sakhe sibona sihle nyathi hawu sihle nyathi uthi mina ngiyakubelela thisa ngibhala ngapha ke Aussie Australia endaweni okuthiwa kuse oh ya nxa usubala ke ngapha ngaphansi Melbourne bese ubhala ama-address akhona abangasabona ukuthi utshoni sihle manyathi mamdluli kunjani osihle nyathi ngazabaningi kakhulu sihle nyathi uthi ke mina ngiyakubingelela ke Chisa unjani bese South Africa okwesikhathi eside engisebenze khona kweminyaka leminyaka ngaqalisa ke into zami zama-fraud lezi ngomnyaka 2010 bengisenza i-fraud ngishaya ke sitshontsha ama-check tshontsha ke imali ngisebenzile ngathenga indlu yami lapha eSouth Africa ngacela ngithenge izinto ezimbili koBulawayo thengi njalo ngisebenza ngasengcina sengibanjwa basishela ke lutho ngoba ngangizibhalise ngabanye abantu izindlu zami bathola ke ngilamali indaba yakho nahlupha ke emacourt kwagcina ke sengisebenza ukuthi ngidinge imali ukuthi amapholisa ngitshontshele ke idocket balitshontshile idocket ngo-2016
laphana ke icala lecase lipheleleke emoyeni songama remand kungasela lutho lukhona yakuqala ke ngibotshwa bayeke labantu akula evidence ngozokuthiwa ke sitholakala evidence lapho ke base bengiqedile ngangiyafela ejele ngoba imali engangitshontshile iyafika ama 12 million rands Nkosi yami akuchaya mama ngichama insurance ngachaya yonke indawo chisa so ngalungisa into zami ngathenga imoto zami ngasembona sokubheda lapha ke labantu befuna ukumbulala yokucina ngichaya phansi siye Australia into ebuhlungu ngomnyaka 2022 senzama ukuthi ngithathe izindlu zami lezana nisifakene amagameni ami omunye ke umfowethu engimthembile sesala lendlu le wathi ngihambe emapholiseni indlu ngiyakhe kwabuya njalo ke ekhaya ngithole ke umalume indlu yana ke sebathatha semazwenabo sebhalise umntana wakhe endlini yami kufanele ukuthi iminyaka yonke engayisebenzelayo ngisebenza nzima yebo ngantshontsha kodwa ukusebenza nzima ngihasla ngizama ukuthi ngizakhele kusasa yami angilalutho chisa bengicela ke ungincedise thole izinto zami bheke ngabe leyo thola njani lezi zizima lezi wathi ngabo bonke bakudeletsena ukuthi hambe emapholiseni okwamanje ngilapha ke umuntu engilaye ngangimtshela ukuthi sile zinto sile property ekhaya la ekhaya sebonta ngilalutho kangani la ngasangifuni okuyindoda kwakhona ngokuyidoti ukuthi uvela ke eMtare so sengihlalele ngingedwa lapha ke eSouth Africa ngibuhlungu ngoba le moto yami kwathwitshontshiwe eGoli so yimi mbhalayo Sihle Nyathi ngilapha ke Australia awu Nkosi yami cela nyezi ingoma ongantshela zona ubonani ngangijabulisa ngajabula kakhulu ke chisa siyabonga kakhulu uhlelo siyaluthanda ngicela ke ungitshele one of the songs ezangijimisa igazi lami ngikhumbule ekhala nxa ngibuhlungu ngento ke enzakalayo ubingelele ke uBhongosi angubhongosi sobhongosi aha nasi ingoma yakho kaMandoza ethu uzoyithola kanjani mfanisela ke uBhongosi bongani siyabonga bakuthi uBhongosi Sihle Nyathi cela thinjane God bless you uhlelo ngisakhumbula till next time good people you take care of yourselves and each other bye bye every day you call something sometimes you call sometimes you call sometimes you call sometimes you call my papa got you when you so Mandela let's Catalane fugo sele gasta let's Catalane fugo man kante ni picha kati kwa kala nyonene kati kwa sekali la oe tena mina kuti spiselene let's Catalane walala walimaya yegeleni
When I saw what's a girl panda, when I saw what's a girl panda.